Ingane zakwethu sanibingelela lapha ngeNdlovu TV la sibheka i-update ka-day 6 ye-albhamu kaKhuzani. Inhlanhla iza nebhadi njengoba ngishilo ukuthi maybe ngizobheka the first 7 days, kodwa uma kukhona okuvelayo after iviki maybe ngizobona ngiyaqhubeka nale ngosi noma cha. Ukuthi ufuna ukuvezela ama-Blue Nation ungakhanyisela kwezinye izinto adidakalayo ukuthi enye into ethize wayeyenzeka why ingenzeki. Yayibona lento leyo. Right. Uma sibheka lapha albhamu kaKhuzani ishaya ibani 8,496,166 wama-views laphana uma kuphela ke u-day number 5 singena ku-day 6. Lokho kusho ukuthi ikhuphwe ngobani? ngo-388,211 386,211. So lokhu kwehla kukhuphuka phinde kwehle kakhulu. Okay, before siqhubeke kabanzi ngifuna siqale sibhekelazi iy'ngoma ukuthi-ke sihambe kanjani. Njengoba nibonayo ukuthi uManikinikane aba-1.4 million, Qwakahle 1 million, Jolanaye 809,000 nezinye-ke nisheshe nangijaja sishaya amadoda iko-300k zonke kuze kufike laphana ukuthi ngasensokohlanga, ebese ezinye ziba laphana-ke isekhona ezinye ko-300k from ukuthi angibonanga nyoka isese-294 kwehle kanjalo ngijabulise. Abanye bayaphika ngizokushiya kanjalo elinye ilanga ngcono ngifike emazweni isi-200k-ke nayo bese kusala lezi-ke ezinye-ke. Nansi-ke into-ke ngifuna sidiscusse ngayo sithi ukuthi ukukhuluma ngayo kancane kulabo-ke mhlawumbe ababe banga-understand ukuthi kwenzekalani. La ngiphethe i-list ka-day 6 ukuthi ikhuphuke namhla ngo-386,211. Izolo ibikhuphuke ngobani? ngo-1,095,877. Uma ukhomperisha-ke ukukhuphuka ilanga la izolo namhlanje kulokho yehle ngo-709,666 wama-views. Yiyo-ke inkinga ngifike ngibe nayo-ke mina le when it comes to ukustreama, when it comes to ukudlala umusic. Ngoba kunabantu abafuna izinto yet they don't understand ukuthi lisebenza kanjani. Uma ufuna i-position 1 mhlawumbe ufuna ingoma i-trend, angeke utrende ku-position 1 kunengoma elokhu i-consistent ephuma iyi-single ihamba yodwa, wonke ama-views aya kuyo, nina niphusha i-album. Uyabona nje le ngoma lethi Umanikinikane izolo ikhuphuke ngo-160,000, awucaba namhlanje ikhuphuke ngobani? Ngo-61,000, almost 99,000 wama-views ehlile uma ukhompera nayizolo. Uthi uyabheka nje le ethena Qwakahle ikhuphuke ngo-59,445, yet izolo ibikhuphuke ngo-165,000. Lena ethi Jolanaye ikhuphuke ngo-62,000, izolo ibikhuphuke ngo-76,000. Lethi ngisheshe nangijaji ikhuphuke ngo-23,000, sishaya amadoda ikhuphuke ngo-23,000. Okay, ethi inkungu kakhohle ikhuphuke ngo-17,000. Izinto ey'njengalezo. So ngiyanikhulula nje ma-Blue Nation nani bathandi bomculo nje jikelele ukuthi ezinye zezinto nazi ukuthi angeke ziyazenzeka. I-album ina-21 songs, iy'ngoma ziwu-21, ugcine ungazi ukuthi uphusha yiphi, you-understand. So uma nichuzeka ukuthi sihamba lezi ngoma kuhanjani nazo, ngi-understand. Yingakho ukubona-ke kukanje. So u-position 1 it was impossible ukuthi utholakale because of this inconsistency, ama-up and down lana enzakalayo. Ingoma ikhuphuke ngo-340 plus k wama-streams, ngokuzayo 500k, ngokuzayo 137. You see the difference. So ezinye zezinto akumelanga ukuthi nize nikhathazeke, kumele ni-understand nemukele ukuthi okay, as umlandeli kabani nina nenza kanje, niqhubeke nakho lokho ukuthi iyona ndlela esenza ngayo. Ezinye izinto ngeke nize niy'thole, angeke nize y'tholakale. Yileyo nto leyo nje abantu kumele bephile nayo, bayi-accept-e ngendlela okuyiyona yona, kungabaphathi kabi. Kusasa kuzobe ku-day number 7. I hope ngizobuya nenye-update ukuzocacisa ukuthi ingoma ikhuphuke kanjani. Ingani ngithi u-YouTube usimple, very very simple. Zonke iy'namba y'khona phana njengoba nibona nje zima nje iy'namba zakhona. Akukho okufihliwe ukuthi uzothi leyo information uyithathaphi. You can even go for yourself uverify leyo information leyo uzitholele yona. So mina ngifuna ukuthi ngiphilise ngenzele umuntu onga-understand nocabanga ukuthi into izokwenzeka ukuthi ngeke yenzeke. For the fact that kwashaya day number 3 ngalesi speed kwaku-string ngakhona, kwathi day number 4 ingoma ingakhuphukile, lokho kwakuyi-sign yokuthi kwenzakalani. So next time
abantu okumele bekwazi ukuthi ukutrenda if ayikho ingoma ephambili kakhulu engakumaka, then number one bezoshaya ukhuzana, so simple. But because kunengoma already esiphambili, bekuzoba difficult because yona ihamba ngama-views afanayo. Izolo nje in the last 2 days le ngoma ifake ama-views amaningi kakhulu, kunalapho ekashaya more than 200k plus iy'nsuku ey'landelana. So lo muntu lo uzomkhava kanjani? Angeke uzomkhava plus uhamba nengoma eyodwa. Yingakho mina ngogqugquzela ukuthi abantu abaphushe i-album yonke, abakutholayo bayakuthola, abakutholi. Iy'ngoma ziwu-21, yakhulunywa indaba yey'ngoma ziwu-17 zaziwu-19 last year, ziwu-21 this year. Yakhulunywa leyo nto leyo. Abanye basho ukuthi mhlawumbe iy'ngoma zingahle zibe ningi bese i-focus bese ifuna ukuthi-ke ingabi iyona ngendlela iyona. Yikho lokho okwenzakalayo. Nithola into eninikiwe, lokho eninikiwe nisebenza ngakho. If akwenzeki okunye ungakhali because usebenza ngento oyinikiwe. Iy'ngoma kuyaziwa nje iy'ngoma uma ziwu-14 15 mhlawumbe maximum, angithi uyazazi ukuthi ucula umculo kanjani. Awuculi umculo lo onama-colours athize, uyazazi ukuthi uhamba ngaluphi uhlobo, uya-understand futhi i-crowd yakho, uyaba-understand abantu abakulandelayo ukuthi bahamba kanjani, uyazi ukuthi uzotholani. So vele abanye befuna iy'ngoma ezila ku-14 futhi ngiyazi lento ade befuna ukuyenza ade bezoyenza, but as soon as kumenyezwa ukuthi ingoma ziwu-21, deep down in my heart ngangazi ukuthi knowing ama-Blue Nation azofika ikhuphule enye ingoma mhlawumbe fast ebese bane-hope ukuthi mina ngabe ishawa number 1. No, ngibe ngiyakwenzela lokho because bese kunengoma ready ebese iphusha kakhulu, you understand. So umehluko kwaba yilokho ingane zokwethu, abantu baphatheke kabi. Kumele be-understand abantu ukuthi igame ihamba kanjani, kumele bazi futhi ukuthi izinto zihamba kanjani ngononini nangendlela okusuke kumele ihambe ngakhona. Ezinye izinto akumelanga ukuthi uzofunda kakhulu, but i-common sense nawe uyibonayo ukuthi la kushayeke lapha kushayeke la. Na next year 2026 uma futhi kuzophinde kuphume iy'ngoma ey'kanje ey'ningi ewu-19 ewubani bani, I'm still saying for free unumber 1 kuyoba nzima ukuwuthola, ngoba uma kunengoma ephambili egijimayo, lezi engama-single lezi ziyiphuma vele ziyofike zinqwakhe nawo number 1. Kuphinde kwenzeke lento ingoma iphushe kakhulu bese phinde futhi bedrop abantu. Ileyo yoyo izokho idlalwa-ke kuhle kwenyuka. Into okumele niyilindele, niyi-expect ukuthi iyona. Kodwa I still believe ukuthi ingoma eziwu-14 beyizokwenza umehluko omkhulu kabi ekuthenini unumber 1 sure uzogcina utholakala because i-focus iyasplitha vele. I don't want to lie. Abanye abantu abadlali music ngalendlela abanye bawudlala ngakhona. Abanye bangena ngesasasa bese bayiphumela. By that time babeyophuma sebewuthole unumber 1. So lena kuyona i-fault yabalandeli ukuthi hayi abadlalanga enough. Abantu bayadlala nawo ama-views awu-386 okukhushwe nganamhlanje. Izolo abewubani 1 million akhuphukile kuthanga before yesterday, ama-views bekukhuphukile bewu-570. It means abantu basadlala, kunabantu aba-interested, uyabona. Nabantu monthly listeners, angazi noma kubizwa kanjalo yini lapha ku-YouTube, nakhona bakhuphukile over 1 million if ngicabanga. So you can't blame this on kubantu abadlala music. You can blame on planning, you can blame on izingoma eziningi, you understand. So next time if iqhawe lifisa ukuthi unumber 1 luthola, akunamuntu obevimbele unumber 1. Into ebeyivimbele unumber 1, I'm gonna say it for free, because ingoma eyiningi kuphela, that's it. So but umuntu umsebenzi wakhe uyena oculayo, uyena owaziyo, but igcina kosuku ukhetha okukodwa. Kwathiwa 1 million nge-2 days ngabe sengazi ukuthi ayisekuphelile ngoba sekuhlanganisiwe 1 million le ngoma ngeke isakhuphuka ngespeed bekhuphuke ngaso. And guess what, ilokho okwenzakalile ihamba kanjalo ku-update nanokufundisa nje kancane kubantu ukuthi ezinye izinto bezazi ukuthi isebenza kanjani, be-understand kanjani, na-demand into vele ethize ukuthi kumele yenzeke, kumele ubuke situation, ubuke reality ukuthi yini eyiqiniso ephambi kwethu. Bekuyilokho okwenzakalile. Kusasa-ke maybe sizobuya ne-update for day number 7, asazi sizobona, depende ukuthi kuhamba kanjani. But ama-views if emancane mhlawumbe sikangabuya because esilokhu sigijima ku-8 million nayizona namhlanje 8 million nakusasa 8 million yabo. So sengathi i-reputation leyo nto leyo. So injalo-ke, kodwa sibonge labo bakwazi ukuthi be-streame le ngoma ifikela or beyidlale ifikela yona, bayawenza umsebenzi, bayalenza iqiniso egameni likaKhuzani. Sibonge ukuthi bezodibana okuzayo.